Jadi lawan pian ulun hendak mana kone. Adakah tuh di rumah pian beisi laki? Ada nggak Jel? Ayo Bang. Jadi lawan pian nang ulun mamadehi. Apabila tuh di rumah akan dedeleke. Ulun hari ini bedahulu manampahe. Ngaji lai pian bungas kaya sahrine. Nah istilah kata aku naik kalau pian kawin lawan amang harne. Sepuluh tadi sebagai panan nale. Jadi Bang Cinai bilang kawin amang-amang pian bujur kada rugi. Karena ampun amang jangan diregu lagi. Tak kenal pada tarung putungan kayak gumpile. Nah ulun peribahasa kayak mikrofon gini. Iran. Assalamualaikum kami mengucap salam. Waalaikumsalam kami beri jawaban. Kepada ibu bapak di sini berataan, yang ada di sini kita bertemuan. Ulun pemula ada mengucap salam, di mana biang begena jawab berataan, ngaran menjawab salam suatu kewajiban. Baik bapak-bapak yang ada di hadapan, nang pian lagi awor piring bebebesuh nang pian di hadapan, atau bapak-bapak nang duduk di pelataran, atau abang pian nang bebeju mangai sasirangan kuning nang ada di hadapan, nang sambil berukuk dasar bujur nyaman, atau di higanya nang hari ini duduk betalimpuhan, nang sidin hari ini memakai topi habang, nang to aqua dipingkuti di tangan, atau nang di muka nang bebeju betik, nang awak tak tinggi tak lupa kami sapakan, nang jelasnya pian pak ibu berataan, di mana pian begena jawab berataan. Baik nang ibu bapak pian nang hanyar datangan, kami nang tidak lupa mungkin sekali lagi hari ini mengucap salam. Jadi tuh sampian jawab berataan, ngaran menjawab salam suatu kewajiban. Mana jua Pak Ai bila menjawab salam, insya Allah kita berataan salamatan. Jadi nang bisa kali lagi ulun boleh kakak. Assalamualaikum kami mengucap salam. Waalaikumsalam kami beri jawaban. Lalu terima kasih nang sudah menjawab salam. Tak lupa hari ini ulun doakan mudahan tumpang kita nang mana menjawab salam. Kita panjang umur selalu disehatkan, dimana begana selalu dalam lindungan dunia ke akhirat. Selamat berataan, alam Pertama-tama pulang kami ucapkan dahulu segala puji kita kepada Allah. Hari ini panjatkan salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Sayyidina Muhammad Nabi akhir zaman, kepada keluarga dan ahli baitnya pula kita ikutkan, kepada sahabat para tabi'in tak juga ketinggalan. Lalu kita bersyukur hari ini sabarataan, karena pang di sini kita dipertemukan. Berarti berataan kita masih diberi umur ninang panjang, mudahan umur kita diberi keberkahan. Umur kita panjang selalu disehatkan. Jadi nang tak lupa kami mau ucapkan rasa puji syukur kita kepada Tuhan. Lalu alhamdulillah berataan diucapkan. Nang ada di sini sampian saruan, tak lupa hari ini kami doakan apabila kaina bulik selamat berataan, dan nang ada hajat mudahan dikabulkan. Jadi
resepsi pengantinan. Cara inti kita pakai berselawatan, cuman pang menggilir bubuhan penyairan sudah kauyuhan. Jadi kami membawa kesenian pemadihinan, jadi maksud kami menghibur buhan pian. Jadi sekali lagi ulun tuh di sini banyak mengucapkan banyak terima kasih kepada tuan rumah pian yang sudah mengundang. Mudahan tuan rumah pian sekeluargaan pian panjang umur selalu disehatkan. Apa hajat pian mudahan dikabulkan. Mudahan bang pian di mana bagana selalu dalam lindungan. Lawan berataan mudahan salamatan. Jadi tuan rumah kami awal pemula sudah mendoakan, lalu nang tidak lupa kami lanjutkan. Ayo kita berdoa ini sabarataan, mudahan di acara kita berpengantinan. Acara hari ini mudahan dilancarkan, lalu tak lupa berdoa berataan. Acara hari ini diberi keberkahan. Jadi tak lupa ulun mengucapkan kami meminta maaf lawan pian berataan bila kami madihin terdapat kesalahan. Ngaran bemadihin kami nang sapuntan, jadi lawan pian ulun mengucapkan. Lalu tak lupa ulun nang terus pulang, jadi nang lawan pian ulun nang tidak lupa. Sebelum madihin kami tak jauh berjalan, banyak-banyak minta ampun, minta rela berataan. Bila hari ini di dalam pertemuan kami ada terjadi nang tak salah ucap, minta rela lawan pian atau sikap kami maulah pian kada nyaman. Niat tujuan kami ini menghibur pian, ngaran kami madihin kada memakai buku, kada memakai catatan. Jadi topang paai behenu tak salah, minta rela lawan pian. Cuman dalam hati kada depang taniat menyinggung di perasaan. Jadi lawan pian selamat bertemuan, selamat menyimak, selamat mendengarkan. Jadi pengulun pulang melanjutkan, jadi selamat baik di sini bertemuan. Lawan hubungan kami di sini serumbungan, yaitu Nurul kata kami diberi ngaran. Jadi buhan kami tak banyak pengbuai nang belum bebinian, nang istilah kata bubuhan pancatuk terbang. Jadi nang lawan pian ulun minta doakan, mudahan kawanan ulun ini pengjodohnya lakas mendapatkan. Lakas jua kena ini buhan pian itu dikawinakan. Kalau ulun di sini di pasar Salasa ulun hendak berpasar, bila nyakilai ada anak bibi berisian. Nang istilah kata nang sadap dikawinakan, hubungi aja kaina nomor di belakang. Jadi matihin kami berterus pulang, jadi kami berduduk sudah nang panat pinggang. Kepada ibu bapak hari ini sabarataan, buan pasar Salasa kita bertemuan. Kami nang tak lupa nang besan kampung pian hari ini mendoakan. Bila kami berdoa amin akan berataan, jadi nih bang doa ulun mamula iakan. Mudahan kampung sini itu selalu aman, terhindar dari bala musibah apapun jua, mudahan diselamatkan. Mudahan kampung sini diberi keberkahan, itu masyarakatnya begawi para jekian. Jadi pengulun pulang menyapa akan gesan tu pengdepa pian nang dudukan, nang pian berduduk tuyap di bawah tihan. Tadi di bang sidin bejujut seorangan. Iyakah tuh sidinnya awak nang talamak ulun malihat pian. Jadi kakawanan aur ma anu piring, sidin bangsa kader menonton bermadihinan. Mana ulun lihat muntung kada singgenaan, sidin duduk di hembin sakader bermemakan. Jadi pengulun memadahkan
tegawian bila inya pian kadada tu auran baik manggusuk piring gini kakawanan jadi amun dilihat di itu abangnya awak kagak kenalan jelas sudah pian bencang benar makan mana tuh yang wadai diendak sebelah kanan bila kaina di wadai itu habis ulun mama dehi pian timbul kaina bulik saurangan Lalu tak lupa kami menarusakan lawan bapak di Palatar selamat ketemuan mudahan beretaan bapak-bapak di sini kita tuh becari nang desan anak bini mudahan para rezekian rezeki di depan mudahan nang pastinya diberi keberkahan nang pastinya kita berdoa sampai retaan karena pang rezeki ada 3 bagian rezeki paling tinggi mudahan beretaan selalu disehatkan jadi ulun berdoa ini sampai retaan nang mana nang di sini pian tak kumpulan nang mana ada jaring mudahan disehatkan nang mana ada hajat mudahan dikabulkan jadi kami bertarus ini memadihinan sebelum kami lanjut ada permintaan kesembuhan pasar Salasa sekali tepuk tangan lala tepuk tangan jadi bang ulun pulang anak pian ujar pian rezeki terbagi 3 bagian ulun pang bertakun sini lawan pian saumpama tu rezeki hendak bebini pulang gitu bagiannya bagian berapa menurut pendapat pian amun masalah itu orang kawa dijelasakan orang lain rezeki pun hendak bebini pulang gitu pian haja taniat dalam hati hendak bebini pulang baik hari ini kita infoakan buhan pasar Salasa adakah ninang jeda ini amang harni hendak bebini pulang bila nyambang ada lakas diinfoakan saumpama ada di sini tuh nang jeda kira berapa di saran jujuran jadi lawan pian memadahakan haja apabila bu ada pian tunang jeda coba pian dahulu angkat mana tangannya bila bu jeda ulun hendak bertanya adakah tuh jujuran kisaran 5 juta dasar bang nyaman makai makan durian kain nama makannya ditinggal kulitnya amunnya 5 juta aja jujuran paling kaya nini baju habang di muka alah di muka jadi bang ulun melanjutkan haja lamunnya kaya nini baju habang di muka jelas mangai ulun ada duit tahannya hari ini kawin isuk meninggal dunia karena tak isap sosok ada luar sana kalau bang mangai ulun bertaruh saja saumpama pian nang lawan ini bujur sidin jeda samisal bujur jodoh pian bebini pulang jelas mangai pian kadeda karugian nang satu pertama sidin ampih beenakan karena bang sidin mangai ampih datang bulan jadi nang tak lupa kami doakan ibu-ibu di sini sehat sampai retaan jadi bang ulun pulang mengucapkan salah hendak bebini cuma begegayaan cuman kilai bila di pasar Salasa ada nang jeda bebujuran padahal kan haja iba tungtung bemadihinan karena kilai ulun lawan pian main tuakan mintuha di rumah lawas saurangan jadi betarus kami bermadihinan jadi kami madihin hari ini menghibur pian terfokus lawan abang mengamira di hadapan imbeh disambet langsung meninggalkan jadi nang lawan pian selamat nang berjumpa kita saberetaan jadi mangai terfokus nang lawan bang bapak nang ada tiga berdiri di bawah asam coba liati bebaju betok putih nang tangan kakantung
lihat kalabetan, adakah pengpasan mangai kesan sidin pian diucapakan. Jadi lawan pian sabuting aja ulun bebasan, pabila kaina bulik pak aini tersisingut dilerep bunuh pian. Zaman mencium bini ada geliaran. Ya sorbong bujur amang memadahkan, tadi nang gesan bebas nang mana jersa singut pian kalalabetan. Sadang esa singut namun kawa dilerep pian. Jadi kita belejut ini bemadihinan, terfokus lawan ibu bepak saberetaan. Nang ada di sini kita tak pukulan, jadi kami terfokus lawan ibu nang ini. Nang bebeju putih enang tuh aqua mangai sidin manguti. Jadi nang lawan ibu sangat dari ulun padehi. Ini tuh papadeh jua orang beheri. Bilanya pang minum lamun kawa jangan berdiri. Sedikit banyaknya ujar orang pamale. Jadi pang ulun lawan pian amang madahakan, melihat di ibu nang minum berdiri ya. Amun dilihat pian harap bener beaksian. Mana ada di betis di kiri tuh begelan. Kemnya cilai ulun lawan pian mamadahakan, apabila di negara ada pang di betis itu begelang hirang. Tarajin ibunya tarancak betianan. Jadi tak lupa kami mana usahaan jangan lawan ibu liwar harap benar sidinnya pak aksian. Nah coba lihat tulis kaming sidin liwar kagegenalan, mana tuh genalnya jua kapa panjangan. Jadi lawan ibu ulun umpamakan kaming sidin hari ini nang kaya hulu parang. Cuman di amang lain nang pandemian, ujar pian kaning sidin kaya hulu parang. Lamun cilai ulun lain pulang pandepatan, melihat kaning sidin nang kaya mangumpang parang. Lalu tak lupa ulun nang mana rusakan, jadi kami madihin hari ini menghibur pian. Kepada bang ibu selamat bertemuan. Jadi alhamdulillah sekali dipadehi si langsung maasiakan. Tadi dipadehi bila pian nang minum jangan berdirian, langsung sidin berduduk kada tahu rigat berduduk kada aasaan. Jadi lawan ibu kami ucapakan mudahan sehat terus pian nang dalam lindungan. Terfokus lawan kakak nang berkerudung coklat nang pisau di tangan. Kalau dilihat awak kayaknya betianan. Coba lihat mang nang tuh sampian. Jadi tuh bang ulun sedikit manang dohakan, apabila betianan pasti lawan laki mang leh katulahan. Jadi lawan pian bujur ke hari ini sampian betianan. Ujar mangai bujur mari kita doakan. Nang mana bang kakak nang pian betianan, mudahan kai pian beserta anak pian nang di dalam kandungan. Itu bangsa lalu pian disehatakan, bila melahirakan mudahan salamatan. Allah salamatan. Jadi bang ulun di menyapa pulang, menyapa kakak di muka nang pian berdiri ya. Nang tukang pian berduduk di bawah tihan, nang pian berdiri makai baju putih nang bebetas hirang. Jadi ulun tadi lawan pian jangan, imbe ulun jangan pian tak kuring binang memberi harapan. Jadi lawan pian ulun betakunan, dilihat tukang muha belum belegian. Jadi lawan pian ulun betakunan, bila belum belegi ulun main buakan. Akun kaina kawin lawan pamadirikan. Jadi bang pian jangan didengarkan, kawan ulun dihingga nang sebelah kiri nang awak pinata hirang. Kini dimaklumi orangnya bebulanan, selain bebulanan hendak ujar menambah sidin bebini pula. Karena bini di rumah ujar haber pamamayan. Jadi bang kaai ulun main buakan, menyambet bini amang cinta di pamamayan. Maksudku hati hendak bebini
wajar di umanya mama dahakan di lawan amang ai lapiyo ujar kesan pamadi itu Bang Pian mangai mangarang sorangan jadi nang lawan ibu nang tadi Bang anak nang duit nang beri kami nang tak lupa hari ini mendoakan mudahan anak Pian selalu disehatkan inya tuh sekolah mudahan pendapatan mudahan anak Pian itu nang pastinya sukses di masa depan jadi nang tak lupa nah kami doakan mudahan tuh berbakti inya lawan kuitan jadi nilai ulun nang pulang melanjuti terima kasih banyak 10 tuh memberi jadi lawan Pian ulun hendak mana kone ada kamu di rumah Pian beisi laki ada aja ayo Bang jadi lawan Pian nah ulun mama dehi apabila tuh di rumah akan dedeleke ulun hari ini bedahulu manampahe ngaji lai Pian dungas kaya sahrine nah istilah kata aku naik kalau Pian kawin lawan ambang harne nah 10 tadi sebagai pananale jadi Bang Cilai bilang kawin amang-amang Pian bujur kada rugi karena ampun amang jangan diregu lagi tak kenal pada tarung putungan kayak gumpile nah ulun peribahasa kayak mikrofon gini iya kan jadi wan Pian ulun memadahakan ma ambil ulun lagi ada kerugian nang istilah kata ulun siap memuasakan nang jauh Bang Cilai nang mulai hari malam sampai beesokan oh my I love you ujar lawan Pian jadi amun dilihat kupur kata tabelen lamun sakilas pintas mandu Sintian lalu tak lupa jurang lawan sidin nang memberi sawiran seharusnya Pian mangai mendoakan jadi lawan Pian mudahan panjang umur selalu sehat badan jadi di pangkai sidin umpat memberi mudahan di pangkai selalu lancar rezeki mudahan juga kai Pian lakas naik haji mudahan tahun ini kawak menokar gigi jadi bangkai memadahakan aja wajar di Aisidin memberi 50 sabuting sauran hari ini tentunya itu dua sidin ada hendak supan lawan isapannya memberi 50 isapan roko surya jadi bangkai selain memberi kita memberi kekanakan gue jadi mudahan kai Pian sehat tentunya lihat harga 100 sidin masih banyak mangai di tangan kiwa coba lihat aja jadi nang lawan abang tadi nang berokok juga nang tak lupa harus kita doakan jadi nang lawan Pian hari ini ulun doakan memberi gue tadi 15.000 lawan pamadihina jadi nang lawan Pian bertaan diaminakan mudahan banglah Pian itu panjang umur selalu disehatakan mudahan bini Pian gue bertambah sayang mudahan bini Pian imbah hari raya kurban itu pang tentunya betianan pulang jadi lawan adik di muka nang besilpi lain mangai adik kakak-kakak hari ini jadi nang lawan kakak lawan kami besilpi sangader lawan Pian kai ulun badahi bilanya besilpi lamun kawa hati-hati hendak tuh kamera sampiat kai jadi sekali nang besilpi 5.000 memberi jadi bang ulun pulang melanjutkan lawan nang tukang bapak berdiri di palataran Pian mang Amira mulai pamulaan jadi namun dilihat jua bang sisingut tatabel singit Pian cuman bang sabuting ulun memadahakan gigi nang dihiga pinanya pina beluang jadi tak lupa ulun nang menarusakan jadi kami terpukul lawan bapak di hadapan jadi nang tak lupa
acil nang maatarakan. Ayo sabarataan kita doakan nang memberi sawiran mudahan bedianan. Jadi Bang Ulun pulang melanjutkan apa jua hebat lawan beba-beba nang duduk di pelataran. Amun tuh dilihat kada pajang menambah hiakan karena duit pian habis di tangan bini ulun info akan. Jadi amun dilihat terima kasih banyak begumpal duit sawiran pantas saja begumpal harga 2000-an. Terima kasih dilihat Bang Tupi Lin Mas betulisan. Jadi terima kasih pelanang lawan pian 10.000 kami ditambahi ulang. Sidin gila menyawir pasti Bang dihiga menatehi mama dihinan. Jadi lawan pian ulun main puakan dilihat dari muha dasar harap tak aksian. Cuman bangsa pudeng lawan pian memadahakan. Jangan saruan aja pian harap pak aksian. Harus tuh di rumah juga harap beraksi di hadapan laki pian. Ada gini kada sawaktu bang saruan berpupur saling haratan. Pas waktu di rumah hanya pupur bebiji di muha dikusayakan. Pas laki mencium kasihan kalimpanan. Jadi nilai ulun pulang memadahakan apabila pupur bebiji nang dipakai pian. Laki tuh mencium matanya kalumpanan apabila laki bebini jangan disalahkan. Pian nilai juga apabila tuh di kamar harap beaksian. Lalu ulun terfokus lawan abang berdirian nang pian bang juga nang amira lawan tangan. Lamun tuh dilihat belum bebinian baik sabarataan hari ini kita doakan nang belum bebini mudahan lakas bebinian. Nang belum lagi judul lakas mandapatakan. Jadi terima kasih lawan pian tentunya ada 5.000 ditambahi 2. Mudahan cilai pian itu sehat tentunya dan juga rezeki ditambah Allah Ta'ala. Kita sabarataan mudahan naik haji saruh dunia. Melihat Bang Acil hari ini tentunya dasar bungas benar memadahakan haja. Cakanya tuh tak kurus mengirik listrik kejora. Ditambah Bang juga tukang tuh di gigi ada manik-maniknya. Ulun nilai melihat dari kejauhannya. Lamun sakilas pintas mengirit Acil juleha. Acil juleha. Dasar bang nyaman mangai memakan mangga. Lain bikinnya langsung buang ke lubang. Dasar bang mahirip ini Acil Julaiha. Cuma nang ini persi Acil tunang lamak. Jadi Bang Ulun pulang melanjutkan terima kasih banyak ulun mengucapkan umai tangan sidin liwar kadi dikinan kaina cilai ulun iba ampih bemadihinan kita kabelakan 4 mata bepandiran. Jadi tak lupa ulun nang melanjutkan lawan ibu bapak pian nang ada di sini. Tak lupa lawan ading sedikit kakak padehi bila mangamira dingai nang tulang publik lamun kawa dimatihi karena hari siang kada dingai malam hari. Jadi kita bertarus mangai bemadihinan. Terima kasih banyak nang mana bang sudah pian memberi sawiran. Mudahan berataan kita para rezekian. Rezeki di langit mudahan diturunkan. Rezeki sedikit mudahan dibanyakkan. Rezeki nang sulit mudahan dimudahkan. Nang belum berberkah mudahan tuh rezeki diberi keberkahan. Kalau kita berdoa ini sabarataan tak dapat nang di sini mudahan di dalam surga kita takut pulang. Jadi ulun bertarus ini bemadihinan. Jadi wan amang harni ulun main puakan. Siapa nang di happy hendak disapa pian. Lalu ulun menyapa di sini pembakal nang ada di hadapan.
mangamira pian bedirian jadi lawan pembakal ulun sabuting aja lawan pian bepasar tangaran rajeki sidin tu begeji kalau tiap bulan bila banyak bang sudah pian tu rajeki itu diberi Tuhan jangan ada taniat hendak bebini pulang jadi tak lupa kami alhamdulillah pembakal di sini juga ada menyaksikan jadi lawan pembakal hari ini kami doakan mudahan nih pembakal pian sakaluargaan pian panjang umur selalu sehat badan dimana begena selalu dalam lindungan mudahan nih pembakal segala hajat pian mudahan dikabulkan dunia ke akhirat mudahan salamatan jadi pembakal berataan kita doakan mudahan pembakal selalu disehatakan bila mencalon mudahan tak pilih pulang tak pilih pulang jadi bang kami bejugit lawan kai haras bener mangai sidin bejugit hari ini undur maju nang kaya jugit jumbi jadi bang Acil menyuruh jer kasine gila itu bejalan ulun tak sopane omong bang ulun hakun lawan kuman nonte kecuali bang Cilai nang bewerna abang 50 lagi tambahi tak lupa nah ulun mau ucapi memberi 50 kayaknya tuh mah haji jadi mangai pian ancapi di detangi sebelum 50 beesak disimpani jadi bejalan marah Cilai ulun bemudin sopan sang istilah kata paling hari ini bertemuan wan buhen pian yang istilah kata Acil hakunai sidin ma'atarakan lawan kumah haji kami doakan pian nang hari ini mudahan kumah haji selalu sehat badan pian setiap hari ulun kudu enya duit 50 pian nang manguti baik pian haji mendoakan wan mah haji bangsa nang ulun doa mangai hari ini nah ada 20 acil bebeju hirang jua manglih manambahi berarti 30 piang sudah oleh kurang lebih 20 kita hari ini ulun sedikit tapi nyaki jadi mun 20 jangan hendak bahiri lalu awan mahaji kami doakan pasti mudahan Cilai pian beserta mahaji mudahan kawa pulang sampian naik haji kalau dilihat amas di tangan tak kenali mudahan amas pian makin hari banyak lagi kaina amas banyak behimpil lagi lawan pembakal terima kasih lawan pian nah pian 50 memberi isawiran maklum aja lincil memberi 50 begaji tiap bulan pian lawan kami banyak benar perbedaan pian tuh begaji kalau setiap bulan kami nih berduit bila ada duit sawiran terima kasih pembakal lawan pian mudahan sehat terus hajat dikabulkan jadi nang tak lupa kami mau ucapkan jadi wan ini Acil bila sidin menyawir pasti bang begena di panggung nang umpatan jadi lawan Acil kikira dalam hati mangai ada permintaan bila sidin menyawir harus marah gepian marah gepian jadi Cilai ulun memadah akan haja lamun inya tuh menyawir pian kaya itu Cilai peraturannya nah pian bang Ragab ulun pasrah aja ala pasrah aja jadi nang lawan aja terima kasih lawan pian mudahan sehat terus cila awak pian apabila ada hajat mudahan dikabulkan jadi kita berlanjut ini pemadihinan kepada ibu bapak di sini sabar taat buhan pasar Salasa kita bertemuan jadi nang tidak lupa kami mau ucapkan alhamdulillah benar lawan buhan pian
dengan hari ini berdekatan. Sekalinya limang bubuhan tukang sini baik sampai retaan. Mudahan tuh rezeki buntian dilancarkan. Jadi nang tak lupa kami bertarus pulang. Tadi geser pengantin cilai belum didoakan. Nang geser pengantin ayo sampai retaan kita doakan 40 amin insyaallah doa cepat dikabulkan. Jadi nang desa kali mangai pian doakan. Ini Bang Ulun aman doakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berkat ni salawat mudahan tuh pengantin pian laki binian. Pian panjang umur berdua disehatakan. Sehatnya pengantin dikuatkan iman. Mudahan rezeki pengantin dilancarkan. Sama doku bang hajat pian dikabulkan. Mudahan pengantin pian tuntung pandang. Pian ruhoi rahayu di dalam kehidupan. Mudahan menjadi keluarga sakinah mawaddah dan warahmah. Kami mendoakan mudahan tunang laki malam ini dikuatakan. Ayo bulan tuhut kada sampai bakaringan. Sehingga nang bini lakas betiana. Mudahan pengantin di mana bagena selalu dalam lindungan. Dunia akhirat tak akan terpisahkan. Jadi terus kami bermadihinan. Jadi nang hari ini kita alhamdulillah pastinya bertemuan. Jadi nang tidak lupa kami mau ucapkan lawan tadi acil terima kasih banyak nang hakun maantarakan. Jadi nang tidak lupa mangai nang hari ini sedikit disapaakan. Buhan Samarinda banyak mangai datangan. Jadi nang disapa kaina didoakan. Jadi Bang desan nih Bang Pian nang mulai Samarinda nang jauh datangan. Jula tuh di sini guru Samarinda nang Pian tuh datangan. Jadi nang lawan Pian kami doakan. Mudahan tuh Bang Pian selalu disehatakan. Mudahan Bang kabul itu hajat Pian. Bilanya kaina bulik mudahan salamatan. Jadi bertarus kami bermadihinan kepada ibu bapak di sini sampai retaan. Madihin nang pemula kami memainkan. Jadi alhamdulillah sudah nang kami banyak mendapat sawiran. Mudahan Tuhan sini bertaan para jekian. Jadi wan Pak Haji mudahan sehat terus pian nang dalam lindungan. Jadi lawan kai tak lupa kami doakan jua pian hari ini. Mudahan salamatan hidup sampai kamati. Jadi Bang kami pulang melanjutkan. Kami cilai di sini menghibur buhan Pian. Kalau ulun terfokus nang lawan abang Anur nang Pian berdirian. Tuh ya tubus gebuk berdiri di belakang. Jadi lawan Pian ulun memadahakan. Nakaran Bang Bus gebuk kalau sampian. Sedikit memberi terpaksa berwarna habang. Jadi tak lupa, ada nang tak lupa ulun nang menarusakan. Ujar kawan amang nang ini amang harni. Inya Bang begawi itu nang di gudang manglih nang haji mundur sedikit lain kuakan. Jadi begawi gebuk hari-hari sampian. Jadi alhamdulillah gawian tuh sampian mangai bujuran nyaman. Bemudel beempik pian dapat gajian. Jadi nang tak lupa ulun mau ucapkan kita alhamdulillah di sini bertemuan. Jadi nang tidak lupa berdoa bertaan. Bila ulun berdoa amin akan Tuhan pian. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berkat salawat mudahan bertaan di sini kita tak dapat. Kita panjang umur mudahan selalu sehat. Sehatnya kita sehat di jalan taat. Jiwa sehat kita sehat walafiat. Jiwa sehat kita iman bertambah kuat. Sehingga terhindar dari hal yang maksiat. Mudahan bertaan rezekinya meningkat. Segala usaha mudahan berberkah. Mudahan bertaan bila bulik di sini kita kabul hajat. Mudahan bertaan kita dapat syafaat dari baginda yaitu Nabi Muhammad. Mudahan bertaan baik buai kita selamat mulai dunia sini sampai ke akhirat.
akhirat. Jadi Bang Ulun pulang melanjutkan kita cilai di sini nang bertemuan kami bermadihin ini nang pertama sudah memainkan pada lewes lagi kami istirahatan salajur manunggui tadi tubus gebuk maatar duit sawira jadi sebelum menjulung duek bede hulu kita lantun nakan mudahan bini anur betianang pulang. Jadi terus kami sama kemadihinan doa geser pengantin dan juga buat pian sudah kami ucapkan. Jadi nang tidak lupa kami main buakan madihin nang pemula di sini kami mainkan kainan nang kedua dikira insya Allah bila buai panutupan. Jadi minta rela minta maaf beretaan bila dalam madihin atau hari ini kami menampilkan ada maulah pian dalam hati kada nyaman kami minta maaf kada niat kami menyinggung di perasaan mana kami madihin bu ibu hafalan kada memakai buku kada memakai catatan jadi minta rela bila ada tak salah di dalam penyampaian jadi nang lawan pian di sini saberetaan mungkin kami madihin kada lewas lagi pemula memainkan lalu nang lawan pian ini saberetaan kami nang tak lupa mengainang itu kaina pantun pian bawakan jadi ada kapantun langsung diucapkan Bila cilai ada itu jarum nang patah jangan pian disimpan itu kada lempati bila kami madihin ada berkata salah kami meminta maaf minta rela hari ini. Jadi tak lupa kami menarusakan madihin nang satu mat lagi kami bertahan kira imbah ini kami nang minta izin hendak istirahatan jadi nang tapan pian pak ibu wai beretaan terfokus lawan bapak nang betupi hirang nang sidin bedangkak bilang ada asaan jadi nang lawan bapak mudahan sehat terus dia nang dalam lindungan ada kapang amang gesan tupang sidin pian nang hendak bepasan Jadi Pak Ai Ulun mama sani pian apabila pian berdangkak jangan aasahan apang nang tadi bigi tumpuk sabelah kanan. jadi tak lupa kami menarusakan nang mana hari ini sampian boleh kemudahan beretaan pian salamatan jadi nang tidak lupa kami menarusakan nang lawan buruk pinan dola sampian jadi nang lawan buruk mudahan sehat terus pian panjang umur selalu dalam lindungan tak dapat nang di sini mudahan di dalam surga pulang kita bertemuan. Jadi Bang Ulun sebelumnya bertahan nang ulun mewakili juga nang kekawanan saberetaan kami meminta maaf apabila ada kesalahan jadi nang cilai ulun juga tidak lupa hendak mengucapkan kaina bermadihin kita sambung pulang ngaran cilai ulun limbui bepaluhan ada enak sambuting ulun permintaan akun kah mangi pasti ading bebeju hirang. Jadi tak lupa ulun nang berlanjut pulang jadi wan ibu bapak di sini saberetaan alhamdulillah benar kita bertemuan doakan jiwa kami sehat saberetaan sehatnya kami di jalan ketaatan mudahan kawan terus kami saberetaan mengabulkan hajat orang dan rezeki kami mudahan dilancarkan amanah kami tolak mudahan beretaan selalu dalam lindungan doa nang terpenting kita doa lawan pian nang mana masih bujang mudahan tuh jodohnya lakas mendapatkan aman dapatkan Jadi sebelum mau kami cilai bertahan ada numpang pantun sebagai penutupan jadi nang ini pantun gesan tupang nantin nang di paleminan pilihnya 45 di ekor riding patah ada patah sabila adaknya di higa kaca kami mengucapkan sakinah mawaddah warahmah gesan pengantin baru semoga bahagia jadi sampai di sini kami bermadihinan jadi meminta maaf minta rela beretaan gesan adik-adik di sini tak
bulan. Mudah-mudahan pian itu nang pastinya berbakti lawan kuita. Mudah-mudahan pian sukses dingkai sabarataan. Mudah-mudahan pian juan nang sakulah mudahan pendapatan. Mudahan mama abah begawi para jadian. Jadi minta rela minta maaf berataan. Kalau bang ada ini sumur di ladang boleh katu kaina kami manumpang mandi. Mudahan berataan kita berumur panjang nyaman bilain waktu kawa berjumpa lagi. Kita kecilai mencuri landak ada kura-kura adabnya di perumahan. Kami hendak permisi satu mat pemandang. Terbang kami bersatu pesuara bertahan. Lalu yang terakhir kami ucapkan semua Assalamualaikum minta rela bertahan. Ilahi kami bersatu suara bertahan. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi.